pozdrav iz Haba, vi pratite naše podcast, emisija Gilja TV je tu. Moje ime je Stanković Ognjen, praznik i danas pričamo o tome i da razgovaramo kako provodite vreme svadba, venčana, mlada i mladoženja. Idemo. Venčanje je jedan od najvažnijih porodičnih ceremonija kojim se formalizuje stupanje u brak i stvaranje nove porodice. To je složen događaj koji obuhvata različite aspekte, jezičke, folklorno, poetske, ritualne, muzičke i vizualne. Društveni značaj venčanja ima nekoliko važnih društvenih funkcija. Stvaranje nove porodice, uspostavljanje porodičnih veza, promjena porodičnog i starosnog statusa učesnika, javno priznanje bračne zajednice. Učesnici proslave, glavni učesnici su mlada i mladoženja, centralne ličnosti događaja, rođaci obe strane, organizator venčanja, zdravitelj ili majstor ceremonije, počasni svedoci, obično bliski prijatelji ili rođaci mladenaca. Glavni elementi tradicionalnog venčanja obuhvata prodaja ceremonije u prosidbe, veredba, preliminarni bračni ugovor, ritualno preseljenje mlade u kuću, mladoženje, svečana proslava sa razmenom poklona, svadbena gozba. Religiozni aspekt. Za vjernike venčanje prate posebne ceremonije, venčanje u hrišćanstvu, nikah u islamu, ostale vjerske ceremonije u zavisnosti od denominacija. Moderne karakteristike u savremenoj Rusiji venčanja obično kombinuje državnu registraciju braka, vjersko venčanje po želji, svečanu proslavu sa raznim ceremonijama, nove tradicije kao što je prvi ples mladenaca. Venčanje nije samo formalni brak, već događaj bogat ceremonijama i tradicijama, koji održava kulturne i duhovne vrednosti društva, u različitim zemljama i kulturama ima svoje jedinstvene karakteristike, ali svuda simbolizuje početak novog porodičnog života. Ukoliko se svidjelo ovaj video na naš YouTube kanalu Svadba, venčanja, mlada i mladoženja, stavite like i pišite komentari, kliknite na zvončići, subscribeujte se na kanalu, zapratite naš Facebook, Instagram, YouTube, TikTok i Twitter. A na sajtu ogiljatv.com, ukoliko želite to prijaviti na website u vrhu Squarespace-a ovdje i link u opisu profili. Vidimo se uskoro sljedećeg klipa. Peace!